Nibyo mu ijoro ryakeye umusirikare wa RDF witwa Sergeant Minani Gervais ukekwaho kurasa abantu 5 mu kabari ko mu kagari ka Rusharara murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Yatawe muri yombi kandi RDF yafashe ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Uyu musirikare yari ari mu kazi cyangwa yari ari mu zindi gahunda? Umusirikare araza kubibazwa ari mu maboko yacu, turaza kumenya gahunda zari zimujyanye muri ako kabari, ubu turacyabikurikirana. Asanzwe akorera muri karere ka Nyamasheke? Ni umusirikare nyine udeployinze hariya. Mu makuru mwamenye habanje kubaho ubushyamirane kutumvikana n'abari bari muri ako kabari ku buryo afata icyemezo cyo kubarasa? Ubwo turacyabikurikirana kumenya impamvu zatumye arasa abo baturage, ariko turi bufate ingamba zifatika. Nta mpamvu yatuma arasa abantu, so turaza gufata ingamba zishoboka zose. Kandi RDF yihanganishije imiryango n'inshuti n'ababuze ababo muri ibihe by'agahinda. RDF nibwo yahura n'ikibazo nk'iki ngiki kandi biturutse ku musirikare? Ntabwo bikunze kuba rwose, biheruka kera cyane, ni ibintu bidakunze kuba rwose. Abaturage murabahumuriza mu buhe buryo nyuma y'uko bibaye? RDF nk'uko nabibabwiye, turabihanganisha inshuti abavandimwe babuze ababo muri ibi bihe by'agahinda, ariko turi bufate ingamba zishoboka zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pirate Rwanda aho muhereye ku isi hose, bifuriza amahoro, imigisha ndetse no guhamukaronka mu byo mukora byose. Twibutse cyane rero tugiye kubagezaho amakuru atugezeho mashya aturutse muri RDF rero yataye muri yombi umusirikare warashe abasivile 5 yihanganisha ababuze babo. Byageze bite rero? Twihuse muri ruswa yakabaye igisirikare cy'u Rwanda cyataye muri yombi umusirikare witwa Sergeant Minani Gervais ukurikiranyweho kurasira mu kabari no mu karere ka Nyamasheke abasivile 5 bagapfa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Iri sanganya ryabereye mu kagari ka Rusharara mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024. Nyuma yaho Sergeant Minani ashyamiranye na nyirakabari aho uyu musirikare yanyweraga. Amakuru avuga ko ubwo uyu musirikare yari amaze gufata icyo kunywa yifuje kwishyurira nyirakabari kuri mobile money, ariko undi arabyanga kuko yashaka kwishyurwa mu ntoki. Nyuma yo gushyamirana ngo Sergeant Minani yemerewe kujya mu kigo kugira ngo azane amafaranga mu ntoki. Agaruka yambaye impuzankano y'igisirikare afite imbunda yarashishije abaturage. Igisirikare cy'u Rwanda cyagize kiti ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara umurenge wa Karambi ho mu karere ka Nyamasheke, aho Sergeant Minani Gervais w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo ku wa 13 Ugushyingo 2024. Iri tangazo rikomeza rigira riti RDF yataye muri yombi ukekwaho icyaha kandi irafata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. RDF yihanganisha imiryango yaburiye bayo muri risanganya ndetse n'inshuti zabishwe. Ngira ngo kuko mu byiyumvira rero ni isanganya rikomeye cyane. Turakomeza tubakurikiranire iby'uyu Gervais Minani Sergeant. RDF yo ibyo yatangaje nibireka dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Twari twabivuganye ko tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gutsindwa kwa Vice President we mu matora y'umukuru w'igihugu. President wa Amerika Joe Biden ejo kuwa 4 yagejeje ijambo ku gihugu, nawe avuga ko bemera ibyayavuyemo. Yahamagariye abanyamerika bose nabo kubyemera no gushyira imbere ubumwe bw'igihugu. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru irambuye. Ijambo Perezida Joe Biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatora ishyaka rye riheruka gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa Amerika. Yavuze ko yemera ibyavuye mu matora, ko yahamagaye Donald Trump wayatsinze kumukeza
agahamagara na visi perezida Kamala Harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza. Kwiyamamaza ni uguhiganwa, ni ibyerekezo bitandukanye bihiganwa, igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi. Twemeye iby'igihugu cyahisemo. Navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa, ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye. Ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese. Ntiturebana nk'abanzi, ahubwo turarebana nk'abanyamerika. Perezida Joe Biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora, harimo n'abakorerabushake bakoze umurimo ukomeye. Yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri Amerika gikwiye kujya ku ruhande, yemeza ko zakoze mu kuri, mu kutabogama no mu bwisanzure, kandi zikwiriye kwiringirwa. Ibisubiza abantu inyuma ntibibura, ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabireka nta wabibabarirwa. Mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu. Ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda. Amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka. Iyi niyo nkuru ya Amerika mu myaka irenga 240 igikomeza. Niyo nkuru yacu twese, si ya bamwe muri twe. Bizagenda neza, ariko tugomba kutarangara. Muri iri jambo ritarengeje iminota 6, Perezida Biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na Donald Trump watsinze amatora. Nk'uko abaturage bakoze akazi kabo, nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida. Nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga. Tariki 20 y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri Amerika. Abakozi bacu beza cyane, ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka inishize. Ndabizi ko ari igihe kiruhije. Perezida Biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi 74 gusa. Avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro abanyamerika, cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu. Yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa abanyamerika bazatangira kubona mu minsi ya vuba. Gutsindwa kwa visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris mu matora ya perezida w'igihugu biravugwaho impamvu nyinshi. Imwe muri zo yaba ari uko Amerika ititeguye gutegekwa n'umugore. Niko umunyamerikakazi ukomoka mu Rwanda Alice Cyusa watoye abibona. Aba muri leta ya Indiana mu burengerazuba bw'igihugu. Nihereyeho nk'umuntu watoye. Impamvu amatora bitanshimishije nuko byanyeretse ko iki gihugu cy'igihangange cya Amerika, nubwo bamaze imyaka myinshi muri demokarasi yisesuye, igihugu kititeguye yo kwakira ko umugore yayobora iki gihugu. Niko nabibonye, niko nabifashe. Imyaka abagabo hashize imyaka 248 hafi 250 iki gihugu kiriho nk'uko tukizi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kumva rero ko muri iyo myaka yose 248 hafi 250 umugore adashobora kuyobora, numvise bintunguye, numvise bintangaje. Ikindi navuga ku matora no kuri demokarasi ya Amerika, yes, iki gihugu cyerekanye yuko gifite demokarasi. Umuntu ashobora gutsindwa ubushize, ubukurikiyeho akagaruka akongera akiyamamaza nk'uko Donald Trump abikoze agatsinda. Ni demokarasi kuko ni abaturage bamutoye. Nk'uko mwabibonye muri za kampeni zose zabaye, Vice President Kamala Harris yari afite abantu b'ibyamamare bamushyigikiye benshi, bafite abo followers benshi kuri social media bamushyigikiye, bafata amajambo baravuga, bigaragara yuko koko ashobora kuba afite amahirwe menshi yo gutsinda. Dusubiye inyuma, ibyo wavuze ko Amerika isa n'ititeguye kuyoborwa n'umugore biri mu bagabo, kubera ko abagabo benshi ntabwo batoye Kamala Harris. Birimo rwose, biri mu bagabo. Ejo hari imibare nari ndimo ndeba cyo koze, nari nzi ko n'abagabo babirabura batamutoye, ariko nabonye bamutoye 76% nibura. Abagabo b'abazungu rwose ubanza ari nka 10-20 bamutoye. N'abagore ariko n'abagore b'abazungu ntago bamutoye. Biri mu bagabo, ariko nubwo navuga ngo ni ikibazo cyo kutaba bari bakwemera ko umugore yayobora, hashobora no kuba harimo ikibazo cy'ironda koko. Niko nabibona, niko nabivuga. Gisanzwe gihari, twanyaga tukibona nkabwa nibirani byo muri street, ni polisi rwana nabirabura, ni ibi ni ba Karen, nibira bita ba Karen tubona, ariko biragaragara ko as a nation igihugu cyose niko kibibona. Ironda koko kandi Amerika yarigeze gutegekwa manda 2 n'umwirabura Barack Obama.
ariko basubiza amaso inyuma urebe imbaraga zakoreshejwe n'abantu bari bamushyigikiye n'abademokarati bari bamushyigikiye bakomeye barimo ba Kennedy family, urebe imbaraga zakoreshejwe n'imbaraga zakoreshejwe na Barack Obama we ubwe wenyine n'urugendo yagenze na parcours yagenze muri kariyeri ye kugira ngo abashe kugera kuri uriya mwanya abashe gutsinda. Kandi nkeka ko igihugu cyavuze kiti you know what, igihe kirageze yuko duha amahirwe umwirabura nawe w'imvange akaba yayobora. Nkeka ko no kuba batongeye kuba batora undi muntu witwa ko ari umwirabura uvangavanze byari hafi cyane. Ikindi iriya hinduka ryabaye mu bademokrati bakavuga bati Joe Biden agiye ku ruhande, reka tuzane vice president wawe ari we uteka ingova bari uraninga. Yari afite iminsi mike nk'ijana n'ine gusa yo kwiyamamaza ngo yiyereke abanyamerika, yiyereke abatora bashobore kumumenya neza uwo ari we, bamenye gahunda ze, bamenye polisi ze, babe bamutora. Trump amaze imyaka 4 yiyamamaza, undi yiyamamaje iminsi 100 yonyine. Ikindi navuga ko aya matora kitari kirekire cyane, nyenyemere nyinganire gato, nagira ngo mbwire maybe ababumva niba batabizi cyangwa batabisobanukiye cyane. Foreign policy ya Amerika ndabivugira ko nabonye abantu benshi muri Afrika bishimira intsinzi ya Trump. Politiki y'imibanire n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo mu by'ukuri ihinduka cyane. Yes, umuperezida uriho, ishyaka ririho riri ku butegetsi rifite ibintu bishyira imbere, bikaba ari byo bamamaza. Abademokrati bakunda ibintu bya social, bakajya muri ibyo bintu byo gushaka inkingo, byo guzana bya peacekeeping, byo gushyiramo amafaranga. Muri ubushize Trump akigeraho mu bintu bya mbere yakoze ko ari ukutongera gutanga amafaranga muri OMS, abikuraho. Nkeka ko azongera akabikora, urumva, cyangwa atazahindura gatoya. Ariko muri rusange politiki ya Amerika y'imibanire n'amahanga ntabwo ihinduka cyane. Abantu baravuga, nabonye benshi bavuga ngo Trump akunda amahoro, ngo nagakunda intambara za Amerika ntabwo zihanagurika gutya mu kirere ngo zitura aho ngaho. Nk'iyo ntambara yo muri Ukraine, njye nabaye muri Ukraine imyaka hafi 8. Intambara yo muri Ukraine ntabwo yaje gutya, nk'iriyo muri za 90 abanyamerika barayiteguraga bashwanyaguza igihugu cya USSR. Niyo gahunda bari bafite. Yuko Trump atazaza ngo avuge ngo mpagaritse intambara ngo Ukraine ntireke kujya muri NATO ngo datete, kuko ntabwo ari gahunda ya Trump, ntabwo ari gahunda ya Biden, ntabwo ari gahunda ya Clinton, ni gahunda y'igihugu cya Amerika. Alice Cyusa ni umunyamerikakazi ukomoka mu Rwanda, watoye muri ariya matora nyine y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aba muri leta ya Indiana mu burengerazuba bw'igihugu.